Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Hi karhi mi amukerisa sweswo eka Dilolostro channel. Ya ha ri ku yeni emahlweni nyimpi ya tiproducer hi fike hi vona producer ya xiyimbeleri Benny Mahingani the president Hlavu the Gupta a fika a cakanyeta DJ Gift Magigwana leyi ku nga producer ya xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liyeza ndlopfu. Se namuntlha hi fike hi vona Hlavu the Gupta posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha nga fika a vekela xithombe xa mujahani loyi a nga basuluka swi nyawula swinene na swikhapukhapu ivi a tsala leswi landzelaka. N'wi byele na ni sendela akhawunti ni n'wi sendela mali ya xisibi na xithawulani swa fana u hola biya na hlampfi. Se hi ndlela leyiwani Hlavu the Gupta u vula leswaku ri DJ Gift Magigwana a va twanani na mati naswona le ka ngove le Centurion le ka studio xa Mr Post vo chayela mahala va holeliwa hi hlampfi na ku va xaveliwa byala vana a ku na mali leyi va nyikiwaka yona. Hi yo mhaka a basuluka hi ndlela leyiwani se mi ta swi vona leswaku ri Hlavu the Gupta u fika a vumbuludza DJ Gift ritshurini. Mi ta swi vona leswaku ri na kwala ka xithombe lexiwani milenge ya mujahana loyiwani yi punyalini u thyakile hayi swo huwa. Leyi nyimpi a yi nge chayi kahle swi boha leswaku ri eka paseka ya lembe ra 2025 tanihiloko hi ta va hi langutele ti-album ta vakulukumba lavambirhi swi boha leswaku ri ti ya gwabana. Ni vona ingaku tinghoma ta beef laha hi nga ti langutele eka swiyimbeleri leswi vumbirhi ka swona ti nga fika ti gwabana hi paseka. Leswi hi la ta avelana na n'wini eka Dilolostro YouTube channel mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gava. Okay, ngene xigodini namuntlha Namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.